yingisa mangwa ipfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Dr Studios hi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Hi mina mapoyana wa xipikara ni ku mana mi le ku watcheni ka channel ya G1 Soul Makamu. Afrika Dzonga kudla ngudani Gondi Boy abasati hinkwavo sisile alava foot massage
Ilega G1 Soul Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla emadyambyini ya siku ra namuntlha Gondi Boy ku ri wa munhu wo saseka ka huku ya gezi ku na swo tala ngo hi nga swi temendelaku hi siku leriwani ya ku amukela nakambe eka G1 Soul Makamu channel byala vayingiseri lava nga ku tiviku hi we mani we le kwihi. Yes, sivubonhlo ndzilompa kwala khona emsava jikelela Afrika-Dzonga hinkwayo ndzilompa kwala ka Mdyavula Tokoto studio jikelela Afrika-Dzonga hinkwayo mina Gondi Boy ni dume kahle hi vito leriya ra ku ra hi kona xitapa a hi nge paki i jaha leriya ra ka Mabalane leyi masayitini ya Giyani Afrika-Dzonga hinkwayo Mr. G1 se we ku fe ku nyika milawu ya la ka G1 Soul Makamu channel ne a swi pfumeleli ku munhu a ta hi le handle a ta interviewiwa afika xula vinyi wa channel hi ku haxa so ku ti khoma nkarhi lowu all right no that the coma next time Gondi Boy aye lowo duma why u ri la namuntlha loko ni ri la ka siku ra namuntlha G1 Soul Makamu I munhu loyi ni nga vona timhaka ta ku ra ikono I munhu loyi a nyeka attention I munhu loyi a vona ku ri okay no nyiko ya mina hi liya laya so that is why ni make sure ku ri ni va ni titshuneta kusuhani na G1 so that is why xo xi nga ni endla ku ri ni tikuma ni lomba kwala tlhelo ka n'wi ka siku ra namuntlha wo titshuneta no titshuneta okay Gondi Boy u lava ku humesa tinsimu hi ti 3 ta December 2022 u va khomeli yini vaseketeri lexi ni nga va khomela xona vaseketeri ni va khomeli timhaka ta ku ri no va fe va cina va fe va tsaka ku fa ku dyiwa mali ku fa ku dyiwa mabonasi ku fa ku xaveliwa vana kumbe vavasati kumbe na lava va cataku swi tele mani va fa va swilo sweswo swi endliwa swi just because ku va ku ri December ku ta va kha ku Decembeka mani u la ku humesa single kumbe u la ku humesa album kumbe u la ku humesa single tinharhu a ni man'wana swi bisa swona ni humese single tinharhu botisa just because matsamela ro ni botisa na mi kuma ku wa posta la ku single ta huma se maku yi huma rini and I kuma ku I tsale na date la so hi ti 3 ta December ni humesa tinsimu ta 4 a hi album no chucha tinsimu ta 4 ni chucha swindzwanani swa 4 kastir why u choose 4 ni vona ku kuleti okay nkarhi se ku ni bini ni nga ze ni phamela vaseketeri va mina swakudya leswi ka va nga laveki swona u nga za u bvonya okay Gondi Boy u va tshembisa yini ka tinsimu leti nga ku teni ta 4 no vaseketeri va mina ni va tshembisa leswaku ra ikho no mi ya ku tsakeni mani mi ya ku tiphineni ntsene un'wana na un'wana loyi a rhandzaku xigaza a tiphina lexi ni nga xi khoma ni khome timhaka ta ku ri no layani mi ya dya mali mi ya humesiwa timovheni mi ya ku rhungiseni vo tala loko ni ku rhungisa ni vula lava va ya ku va cata va ambala ku swingwavila ti kona tinsimu to fanisa na teto so mi ta va mi kha mi tsaka ku ya mahlweni mani okay u ti tirhi na wo mani no tinsimu teto ni ti tirha na DJ Pride Panyas Hulela Jara ka Ngove na Soul Makamu G1 lo wa dinhloko okay era vungani u tirha na vona ro sungula ni kuma vakulukumba la okay ka lembe ra 2022 a nge se tshama ni tirha na vona mara swi vangwa yini ku sweswi u va u decide ku ni la ta tirha na G1 ni la ta tirha na Mpanyasi okay the producer all right no Mpanyasi I munhu loyi ni nga recognize timhaka ta ku ri loko ni la ku recorda swo fanisa na tinsimu one kota and loko ni kha ni recorda na ye one director ni pfuna hi mihleketo landana so swi veki so Mpanyasi the producer I producer leyi loko yi kha ni producer yi kota ku ni producer all right okay Mpanyasi I producer
leyi loko yi ni producer yi kota no ni producer yeah se Gondi Boy ku tikeliwa loko u nga tshama u va na kona loko u ri la ku hanyeni mayelana na swa music hi kwihi ivi na ku tikeliwa loko u nga va na kona hi le ka leta 4 tinsimu hi kwihi. Alright, ku tikeliwa loko ni nga tshama ni va na kona ka music i timhaka ta ku ri ni barisimu ri tiveka mara mi kuma ka ti-event a ma ni rambi a va rambi wun'wananga i sono va kenkela n'wananga yeah okay yeah so ka leta 4 no va na ku tshemba leswaku ka leta 4 hi ku already na ti-followers ta mina ta ka TikTok na varhandzini vaseketeri va mehe ve le ku endleni ka challenge hi risimu ro fanisa na leave my fucking car leswi vula ku va ta lava ku ni vona ku nga ri khale va ni vona ni ri kwini ni ri stage ya moyisa lo stage u xi nambelini ene xi le ku nkaleleni ni ta n'wi pambulela Gondi Boy hi nge se ya ka leswi swi nga ku olovela la musicini ne a hi tika voice ya wena voice ya wena lo vulavulaka yona a yi fana leyi u yimbelelaka yona lowu yimbelelaka yona yi endla nga ku wo kopela tinkambi to karhi u yi kuma ku hi voice leya wo ni vheta ni ku tlhane ni ti humesela rivaleni u tshame evuton'wini i rhandza ntlambi swi fana a ni swi tivi ni nga swi kombisa ku yini ni rhambe ntlambi yo karhi ivi swi ze swi akela na ku loko se ni ya studio ni ya vuma hi voice yo fana na ya yo straight yes sweswo a swi tshama swi ni endlekela mina ne mara ni twa majojo ti khadi ku swi di endlekelini Jogo loko se dia va nqambi se a di yimbele ku fana nqambi liya a yi ri role model ya Jogo maswo ho leswi nawo swi nga ku endla hi leswi swi nga ni endla mata why Mr. Jiwani mi ta tsundzuka ka xitapa hi nge phaki a no tuwela tlasini vele loko ni swi sungula sweswiya loko me vona se va matwisisa so ni gina se ni bali track on la so sungula ku interview but like enough leswi swi nga ni tsakisa ne etimhaka ta ku ri munhu loyi ni nga vuma ivi swi yena afika a swi kuma ni vula president Benny Mayengani va swi postini ka page ya vona va posta ni ka WhatsApp va share dayideng ku kombeta wini hi loyi wa munhu loyi a lava ku fana na mundzuku ka siku wona vetana ku byela xihundla xin'wanyana swi tatiwana hi tinkambi letin'wanyana Gondi Boy swi tsakisa ngopfu ku nkambi yi ku kopela loko u tshika ti-remix yi tshika loko bad message yi ba ku ri yi jika na wena ne mara yi va proud ka mku me role model ya mina i president Benny Mayengani swi tsakisa ngopfu ka president because va swi voko muhiza loyi a nga ti moya wa competition o ni rhandza swi kwatisa ngopfu hi Gondi Boy ne loko munhu a jika na wena a jika na voice ya wena a jika na the way u kambisaka so a jika na mavito matsini ta wena se loko vanhu va n'wi vutisa ne a ku hanga ku favor mara a ri ku endleni ka swi swa we straight a ri ku la a kha jika na wena a jika na wena what is it so swi va swi ri kahle ngopfu a swi onheli nchumu ku me ni favor president Benny Mayengani president Benny Mayengani navo va vurini va ku va favor Peter Tinet a hi mihlolo ku favor munhu se vo n'wina mi favor ku vanhu uza u navela xitayile xa yena mi nga ti tumbeti Gondi Boy ene mi nga va beef vanhu lavayani mi va beefela ku lava ku kuma ti-position leti ha beefiwo no Mr. Jiwani lexi ni nga xi vulaka ne ni rhandza ti-artist ta Xitsonga hinkwata ne but sweswi mi nga swi kombisa moku ku na role model even hambi no va manembeni ya tepele a ni nge pfuki na siku na rin'we ni befe president Mayengani the reason i ku ni tiveka hi mhaka ya vona ni tiveka hi mhaka xitampa ni landzelele mikondo ya vona wa landzelela nkondo wa tuwa leyiwani before ya makete ni kombela ku tlhe ni ngetelela ni se ni yi vula hina Gondi Boy u ri hi nge pfuki na siku na rin'we a vuton'wini loko a hanya hi twi a befa president Benny Mayengani leswi ni endlela ku va ta screen recorder la loko se u nyanyukini se u va befa
alright va ku no leswi ingeti ingepfuki namuntlha hi leswiwa so kha u cema kha ku loko ni vona se va avuya inkomo Obrigado, moço boss, muito apertão, como é que é 92.10, gravamos Jesus, a pessoa rodo, rodo, na linha, fica de pão, buzo, a fufa, africano, criativo, espírito, suca, lagam, tabula. mingojiwani wa mina lowadi nhloko yi wa mina vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store YouTube, iTunes na Spotify hi famba na minkarhi. loko ni ku sole Makamu mungu ahe ni ku koti jiwani mungu leke hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi le ka G1 Sony Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla na Gondi Boy lowo duma kwala ka G1 Sony Makamu channel hi le ka Mdavula hi Gondi Boy u yi vhakele namuntlha ka channel ya hina i ncini xini xin'wana u xi endlaku handle ka ku yimbelela cabronaria sandaria swede ni ringeta ku kombisa timhaka ta ku leswi ni swi endlaku swin'wana hi leswi landzelaka ni munhu wa ku xikolweni xa Mavalana High School hi break ni ti pakela tafula ni ti xavisela swiwitsi na mazimba at cool time kahle xin'wana lexi xavisaka ni xavisela vana va xikolo very ni n'wamabindzu alright ni xavisa a xikolweni ni n'wamabindzu ni xavisa a xikolweni yes number 2 Gondi Boy EMC program director tanihiloko ni mi kombiseni nkarhi luwani ku ri na fambisa ti-wedding ti-white wedding kahle xin'wana lexi nga nkhuvu kahle ti-festival hinkwaswo leswiya wa chacha na charger walano na charger ni charger mpela kwalano u ri yini Gondi Boy loko munhu a ku fonela ku ni khomi 500 a nga ku vutisangu na mani okay kumbe u ku vutisini u n'wi byela leyi u lavaka yona ne a ku ni khomi 500 no ana loko ku ri yona tax kunene ni n'wi hlamula ku sweswo a ni tirhisi swona a ni charge 500 let's take ni charge 1000 ku ni charge 1000 okay mo hlangana na yona ka vahisala vo ramba challenge leyi ni nga tshama ni hlangana na yona ne nkarhi luwa ni nge se phakama i fika haleni and then loko ni fika ni ba swilo hinkwaswo ni semendela kuma ku loko event yi chaya vanhu va fambeteleni no famba entirho kahle i fa kuma ku ri munhu a ku ta ku sendela mali loko i fika ka loko i fika nga ha sendi loko n'wi WhatsApp a nga ha ku hlamuli i challenge leyi nga fika ni hlangana na yo vuton'wini yaleyo ka swilo swa ka sayitiro swo fambisa na yi twisisa swinene ya u na nsati Gondi Boy yo way cabronaria sandaria sati ni hava mulaveni ku tika yini lava ni va kumaku va fika va languta timhaka ta xisakani ka mina okay and then mi kuma ku ri ni xini na languta ku i va i kha i lava mina kumbe i lava leswi mi nga na swona na ku i ta hi number mani so loko i ta hi number 1 na swi vona ku hayi no loyi wa onge ti tele something so mi kuma ku hi fika hi nga kumani ka swin'wana na swin'wana se ni munhu wa ximbilwambilwana ma twisisa so ani van'wani va ni byela ku no Mr Gondi Boy n'wina mina ni da munhu wa ku loko mi kuma ku ri a mi phusha swa vutomi va mi kha mi phushana ma twisisa hayi munhu wo i tela ku tsopola laha ni nga ku vekeni kona na yi twisisa swinene u nga teka vo rini sati vo next year ni nga teka mara u se va na girlfriend ku vulavula ntiyiso girlfriend kahle ni hava na girlfriend like ka tin'hweti letiwani so fanisana leyi ya ku yange le ku tikeni kombela ku wisanyana hi marhandzu
Nikeni isitulu nuwisa mama. Okay. Gondi Boy anda va kuti loko ndzani vutisa ne. Mara se nta vutisa hi vanhu lava u kumaku ti brata wena. Va hlohlotela njhani kumbe va ku discourage njhani? Ku fanisa na vanhu lava ni tshamaku na vo a tikweni ra ka hina. A ni swi tivi ku ni kulele ka xigalo na. Ivi loko ni vuya side lera ra ka Mavalani. Ku na lamaya ma ku loko mani vona mi kuma ku a ni ma swi tiva ku vhele a hi vanhu hinkwavo va nga ta ku hososa nga ta vona ku fuma ka matilo. Yes. So mi kuma ku man'wani ma ku ya kwiwa loya wa ka mani wa twa swo fanisa na sweswiya. Kasi ku na lava mi kuma ku va ti baku hi xifuva hi mina. Evhena loko i kuma ku rivalavulisa nhwanyana ka Facebook loko hi mina ka mi tshama hala ka Gondi Boy. Yeah. Lediya dio duma mandisi and then van'wani va swi vona ku oh no ni heta ni va ti role model ta vo ku na xiyisa xa sona so avuton'wini. Okay, so loko va vutisa swivutiso random leswi nga fambi hi layini. Loko qamba risimu u va u kha u swi hleketa swo huma kwihi? Loko ni qamba risimu ni fika ni languta timhaka ta ku okay no i yini xi nga ku trending. Okay. Ivi na mina ta na vu creativity bya mina. Nhlaka lexi nga ku trending. Ni ta mi kombeta hi laha ka ku xiyisa lexi xi kha xi ku leave my fucking car. Man says, I will not baby leave my fucking car. I nkarhi luwa swi nga trenda hi wo nkarhi luwa swilo leswiya. Yeah. So mina mi kuma ku ni ndla yini ni ku leave my fucking ni record la swa fambelana. Ivi ni ya ka TikTok loko ni ba xi clip yani ivi loko ni vona ka ti-comment va ku ani bana xi xexo. Yeah. Listeneni va ke na vanghena la. Ni beleni nyana la ni mo yale. Babeleriwini wa va vona he hule se va chela va hleketa na ku vuya. Tikhoma movha ti la ku pfula rivati xana volo phaleka va ti astropet. Se si leave my fucking car. Huma movheni ya mino. U blind rande u tsakisa hambi ku ri hava nghoma ku leswo wa fita ku nghena studio u endla sweswo ntsena more especially loko hi kha hi ku vona. Lani hi Gondi Boy hambi leswi vanhu lava va nga subscribe ka channel leyiwani va nga ta ka va nga view hinkwavo va lava nga ta ku viewa ka vanhu lavo talo hi nga na vona kombela support ka vona. No magazine xing salama mayito vu cobra na va elephant vo xinamuxi xikwekwekwe ni vula ku ri ti-language leti hinkwato ni kombela support ka n'wina ku va ni tikuma ni ri manembeni hi n'wina mi nga ta ni endla ku ri ni va Gondi loyi a tivekaka ka siku ra namuntlha mundzuku ka siku ni swi tiva ku I know ku tikuma ni ri la i mhaka vaseketeri ni varhandzi. So n'wina mi subscribe ku channel leyi ya Mr. G1 Soli Makamu na mkhesa na n'wina na n'wi mi like-aku na n'wina mi vula swin'wana swin'wana. So ni rhandza ku khensa hi mhaka yaleyi mi nga ku yi endleni na mi khomele swilo swo tala ngopfu tsene ni mi respecta ni mi teka tanihi vo boti no vo sesi wa mina xigaza kumbe xani swa ti-comedian swi kota ku kula laha Afrika-Dzonga. Hi le ka G1 Soli Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla amadyambyini ya siku ra namuntlha a hi ri na Gondi Boy hi ta tlhela hi huma hi ri nsimu ra yena la ku ka titimela mani ka titimelo Ende xin'wana xa kona yeah nga ku hambana mi landzelela la loko mo ka ma nga ni rambi la ku ngheni kan'we ni si xitejini ya ba swilo leyi loko tigegi na tona ni ta n'wi pambule a ni nga ma byela tinambara ku ma ni kuma ku ya va byeli na loko ri na swa ti-email na ti-TikTok na ti-Facebook vheta va byeletela alright no already ka TikTok mina Gondi Boy lowo duma 123 ka Facebook Gondi Boy lowo duma ka WhatsApp ni kumi kahle ka nambara leyi ya 071 84 26 876 untsapa kahle unikuma kwela na loko ila ku ni rhamba ka tindhawu ta ku hambanahambana ni ku bondlo ni lomba kwala khoneni ya misava na hosi ya mina G1 i wa n'wina.
Matonga Gondi Boy abasati inkomo sesele alaba foot massage